Dobroveče. Pečat otvaramo ispovijestima. 9 dana zarobljeni u tunelu Brodar na putu od Višegrada ka Rudom. 9 dana bez hrane, vode, a sa bombama i mecima. U tunelu je bilo zarobljeno 11 srpskih boraca. 7 su preživjela. Dvojica govore o teškim danima u tunelu, bijegu i životu poslije svega. Ovo je prvi put da se čuje njihova riječ. Ovdje se niko ne zaustavlja. Oduzima se gas samo zbog bojazni od saobraćajne patrole ili oštre krivine koja često ponese. Niko ne vidi vječni plamen, ni odsjaj lica mučenika, ne čuje gromoglasnu tišinu. Malobrojni su koji poznaju zemaljsku istinu ove neimarske građevine. Tunel u saobraćaju je isto što i bajpas čovjekovom srcu. Ovaj na Brodaru, gdje se put prema Višegradu kida hitajući ka Rudom, je i srce, i život, i počivalište. Oni znaju, ovo za njih nije tunel, ovih 97 metara tame za njih nije put ka negdje, ni vjetar koji otupljuje čula nije im hladan. Tog 9. septembra 1992. godine doktorica Stojana Jojović i medicinska sestra Ljubica Kastratović na krčećoj radio vezi u bazi srpske vojske u Setihovu samo su čule da na Brodaru ima ranjenih boraca kojima treba pomoć. Uskočile su u sanitetsko vozilo za čiji upravljač je sjeo Branislav Paponjak i pohitale u pomoć. Poslije 4 tunela kad smo prošli, samo je počelo da puca na sanitetsko vozilo sa svih strana. I mi smo ušli u prvi tunel normalno, ne znajući da je to, misleći da je samo odatle počelo pucnjava, da neće dalje biti. Iz drugog tunela ista situacija, 3., 4., 5., 6. Dolazimo do pred ovaj tunel gdje smo sada, auto staja, a već je išlo na felgama. Doktorica je bila Stojana odmah pogođena i najvjerojatnije i mrtva je bila, mi nismo tada shvaćali to još uvijek. Nekako smo se izvukli iz vozila, zvali smo i sestru Ljubicu, ona je bila u šoku. Rekla, idite vi, ovaj kolega što je pošao sa mnom kao na ispomoć, on je rekao, ajde da utrčimo u tunel, pa ćemo izvući njih kasnije, da odbijemo napad. I tako smo utrčali u ovaj tunel ovdje i tada nastaje agonija tih 9 dana. Odmah za sanitetom iz baze je krenulo i oklopno vozilo Popularni Čarli kojim je upravljao Žarko Toković, uz koga je bio i Slađan Simić. Da hitaju pravo u usta Nemani, ni oni nisu znali. Dok smo došli do ovdje, kamion više dalje nije mogao. Izbušene su gume, lego je, nismo mogli da se okrenemo, nismo mogli da izađemo. Na jedno 15 metara prije tunela vidio sam sanitetsko vozilo, bilježano, znao sam koji je otišao. Sve je bilo izbušeno, nismo mogli ni stati jer je bila i strana i vozilo je se i brzo. Sve je bilo izbušeno, pretpostavljao sam da nema niko u njemu. Sam došao ovdje, iz tog sanitetskog vozila bio je vozač i vojnik koji je bio u obezbeđenju. Doktorica i medicinska sestra nisu uspjela do tunela doći. Vjerovatno su bile poginule. Nisam ih vidio ni žive ni mrtve u vozilu. Posle je nastala borba. U tunel je tog 9. septembra 1992. godine zaptiveno 11 srpskih boraca, a potom njih 10 dana režirao je sam đavo. Pucalo se svaki dan, bombe su nam ubacivali suzavac, zatrpali su i s jedne i s druge strane zemljom, nabacali su zemlje i nekih daski, da ne bi mogli izaći u toku noći da čuju ako prelazimo preko tih daski zemlje. Palili gume. 4 dana smo mi čuli borbu ovdje u blizini tunela, da naši pokušavaju da dođu, ali međutim nisu mogli proći, da se probiju, da nas oslobode. Agonija se nastavljala, gasnula je i zadnja nada da će pomoć pristići. Nismo bili pali duhom, uvijek smo bili svjesni, spremni na sve, spremni na to da sigurno neće niko od nas predati, da neće živi pasti u ruke, jedan drugog smo molili. Ako ne budem mogao da se ubijem, budem toliko ranjen, ubij me. Arsić Novak bio je ranjen u nogu, od bombu su ubacili, on je bio pored radio stanice, tada je bio ranjen u nogu i ta rana je se kasnije ozlijedila i toliko da je gangrena mu ufatila nogu i on je rekao kad smo mi već odlučili da idemo, da neće da nam smeta, da bi
samo nas usporavao, ja ću se ubiti, mi nismo pristajali na to, međutim on je u toku te pucnjave njihove koja je bila svakodnevna, pištoljem izvršio samoubistvo, samo da bi nas oslobodio tog tereta, da ga ne bi nosili i da ne bi nas on usporavao prilikom bijega iz tunela. Imali smo hrane, imali smo i cigara do zadnjeg dana, ali nismo imali vode. Dok je bilo u hladnjaku tog nekog antifriza, to smo pili. I već 4., 5. dan nemamo vode, jednog teškog ranjenika koji imaju temperaturu. Ostalo nam je mokraću da pijemo našu. Plastične flaše. Sačekamo da se mokraća ohladi. Ja mom prijatelju Branu kažem, Brane, hoćeš jedan konjak, kaže daj s apetitom, jedan da popijem, začepi nos, nagnem s flaše. Tako smo šali jedan drugom. Kad neko svoje završi u flašu, onda ponudi ostali. Posle 8 dana, 17. septembra, pala je odluka da se krene u proboj. Dogovoreno je da trojica idu desno putem, a 5 lijevo u Drinu. Jedan od mučenika ipak se predomislio. Tada smo riješili da izađemo. Bilo je da idemo, da se podijelimo u 2 grupe, pa ako jedna ne preživi, da druga preživi. Stevo je bio u grupi trojice koji su krenuli pješke, nije znao da pliva, a nas 5 je krenulo da idemo niz Drinu plivajući, mada i 5. Sreten nije znao da pliva, ali mi se nismo razdvajali čitavo vrijeme. Stevo je izašao možda, po Slađanovoj priči, pokojnog Slađana, izašao je možda jedno 400-500 metara odavde i rekao je da je bio ranjen. Jeste bio ranjen, ali nije to bilo toliko ranjavanje da nije mogao da hoda. Vratio se u tunel jer mu je drug, njegov Milovan Lučić, isto iz Užica, poginuo i oni su bili toliko emotivni vezani po pričama ljudi iz Višegrada koji su ih znali duže vremena nego ja. Nije mogao sad da spominju, vratio je se u tunel. On to nije preživio. Nije mogao da se odvoji od mrtvog druga, nije mogao da ga ostavi. Stevan je u tunelu uz mrtvog druga povremeno repetirao oružje i pravio buku, pa neprijateljski vojnici nisu primijetili da u mračnoj i hladnoj čeljusti izuze njega više nikog nema. Kasnije se saznalo da je Stevan Panić davao znake života kada su muslimanski vojnici ušli u tunel i da ga je jedan od njih dokrajčio udarcem noža u leđa. Mi smo, nas 5 smo strčali lijevo, ova 4 su otišli desno, da im malo zavaramo, ako već nas primijete s tunela. I strčali smo dole do jezera, pokušali smo plivati, vidjeli smo neke gore na mostu, vratili se, prenoćili u tom žbunju odakle smo pošli da plivamo i sljedeći dan smo bili u tom žbunju tu pored jezera, vidjeli da oni prelaze s druge strane vamo, dovlače im hranu, vodu, smjenu straže. Sačekali smo opet noć, pošli desno prema mostu kopnom. Iza krivine smo već prešli na drugu stranu puta, starim putem prema Višegradu i tu noć prešli preko brda, cijelu noć penjali se da bi uzoru sljedećeg jutra sišli s druge strane brda i poslije 2-3 kilometra došli do ovih Višegrađana koji su nas prebacili do Višegrada bolnice. Kada je sjeo za volan Čarlija, Žarko Toković je u džepu imao viziran pasoš za Australiju. Nikada ni pomislio nije da ode, napusti svoje koji su na Ruđanskim brdima branili gole živote. Svaki prolazak kroz tunel je novo mučenje. Negdje 94. godine sam prvi put posle toga prošao ovdje. Onda su emocije uradile sve. 2 sata nisam mogao odavde da izađem. Nisam šta pričao. Bio je otac sa mnom. Bilo je još prijatelja. Ništa nisam mogao da progovorim. Dugo vas je to pratilo? Prati me i danas. Prati me i danas. Ženio sam se 96. godine. Nikad svoj supruzi ovo nisam ispričao. Nije me nikad ni pitala, vidi da mi to smeta i ako nekome pričam, onda ona sluša i tako povezuje
detalje jer nikad me nije pitala da ispričam čitavu priču, ne vjerujem ni da bi mogu. Novak Arsić, Vladan Gavrilović, Stevo Panić, Milovan Lučić su mučenici čijim sjenima se treba pokloniti na ovom mjestu. Doktorica Stojana Jojović i medicinska sestra Ljubica Kastratović su heroine, mučki ubijene u sanitetskom vozilu jer su se zaklele da će dok žive pomagati drugima. Svi oni su, kao što reče Duško Radović, dobri ljudi i da nisu bili toliko dobri, ni loši ne bi počinili toliko zla.